Nyuma ya Wero TV kumurika thina ire gwete njemwe Ntere chia Muchone wodine athangatha mwekuru wa mubunge wa Ntere Mpuru wa Bore na kinyite nje uko batamburukiria utethio bwa bata ene njaize ni bonanite nkiru chiao na aria bakiri kinya nyomba na kuringwa nje kiuturone mukirimithika na rugonoru Nando na ibaro inandutaira handa etanda watu garua nkaya tukare oni nkwenda kuthoma ndenda mbona mtu watu tege na ntelia cheri wetu mbaruto kompone ikiumia kimwake nyuma ya kiriro kia Justin Kadha mono grade 4 chukuru emeurene primary rai wandine thangatha tigania central wikirwa ruone TV ewero na ntukwire thiatete nkathe mubunge oguntuko Agnes Kayuyu Mpuru aikinyithia na rua kienda kuonokia no kiua kimbere mibango yotethio na njira ingi buithwa twejete gukurukira kiao kia mwana ukenda tumba kumutethia na oura kiroto kiawe kiri atethie nja yao omba kumitethia na ntuko ite kuraja mbere tuthiria kiumia tugacoka ringi kwija kuona ura bakurara na kienda kuyuria wira nebo Kayuyu ne kundi kiao iba ikinyithitie kwaro no bakira nyumba kioro itanda nguo bia kuria na mautethio yangi kithumba twaka kanyomba ka na tuomba kubekira kubathurana na ana yaura tuije kawaida ana bagakora ibenda gwita itakataria na aciari twekira rumu ijere ana na ya mwene njai na mwekurokie na twabakira kariko karaba komba kuruga batikethairwo bare amwe na chuburia na into kenda kuongela utethio na kwagirithia njai buru mubunge wa Ekuru County Meru Elizabeth Kailemia kana Mama Safi na baurerete mburi ekinende na yokamwa kwa umpori ekethirwo erea baka maerukire na mweti akameki sure bagukama bwega bakaruga gachoro bagekereria bagakama ogoro kenda ana bomba kugwata inya antu atukubaguraireria antuko chionde Mheshimiwa Kailemia akuga ibaka maembori kio batu burune rombara justa kuthoma na kurita nja yao kombone bo na nende igukoneka ya kare ukinyanila na tukameki sure justa kuthoma mwanka kinyara arawengwa kenda na Januari tukeja kubuikia skuru wikwa justa na tukabuikia buinte na buthome na bukareja na baubange na kendo tira mbere ana baba ikwa chukuru ona tia roro ibochoka batheri na kubwa buru motorio mona igikibarwa kio bathambakia no bakanda wa mwanka bagire nkamureaga gantu kanini kenda ethirwa aina effort kwa ndenda mweti aritangu mweri jojo December na January mbere tuchoka skuru ana baba ethirwa bakuthira mbiroro na maguru jatendera kenda tumba kuona nafasi ya kuja tubaikie skuru Justa atithete kino kiawe kumania no tethio bo oni video tandana kio kona ke smart muno ningo sikengatho muno mtuboke Mungu naendelee na mbere mutharima aturetere vingi nkilukie biu kwa wakanya kuthoma na ndero thome kinyo mwanko na nkwenda ndenda kuthoma mbete nkinya university ndenda kwa daktari aciari na aturi banja ibatongeretwe ne MCA wawe Lia Kimathi ibonanite nkatho ne kino kiao family na gintu ya kuwirirwa nontu dware ba na nyimba cia mbao nyimba batika na kwirigira ba ina cioro nte kumenyina bareta nontu twaciumetie ndi tutaumba indi wo kumba nkoroki nontu we mantu ya gwathithia batio tukugurua muno ai ta mamarindi tanene bivieru ai bigo we muno ai masarwa ta na buburindi airigire tendu mungu baringere kema ndagwira asante mungu na badharime sana na bikia ntwaega abonagia bya bokomana bote komigo bikuma na kuringana na MCA Lia ndiku ya family ndaile ndaona kabato abatethia antago ya mathikone nontu ndaithire mwekuru ataomba nyako ali aikura kianthi lakini thai ngona nyao kenga thai iraire ngutu rikiratha Aaron Kobia mwekurowe na anabao patano baukirire kanyumboka karaba wita kama thina na ururubwa mbiroro mpara amwe na mathina yangi kithumba endaure kethwa ya buraba wanga injiro ya umeguru baukirira mucheyo yo mweru yue na itanda mattress
na Miringitie Meru nguo cia wikira bia kuria na ikeno kinene. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.